Hore nka be ke iketse nna self. Koro what if Gabriel ha mo mamele o rare? Mpumi. We saying Gabriel. Unibese. Mama, it's Gabriel batla ke revoke everything. Why? Batla ke bolelle batho ka mokgo nna ke leng talentless ka teng. That a soka ke kwala dipina. No, it's Mpumi. It's. Batho mama ka Nompumelelo. Hey wait. Dipina ka di ngola gape. O ka thoma gape mo life. Mara once dignity ha o e se Mpumi, once batho ba ka bona le pona go fedile ka we. Ya, go ke kana bona mo bua. Yo. Gona le consequences tsa sex tape go feta fa ka bua. Se ke dira batla mo bua so. What's the story? Kran. Kran, ndoda ngithi ngiyakufonela manje. Ubuya bam. Phakathi ngisala e-studio. Angazi bengisho ukuthi mhlawumbe bethi ngizosizakala. Mhlawumbe sizozizwa ngingcono phela ngithi sengivele ngaya. Ngilaqosha intombi yami. Yabo. Emafuthi yangisinde le nto mafisa ngifuna ukukasho boy. Hade boy, hade ish. Hade ntonami. Mara mangizotshela ivari. Wenza itekren. Ngumvayisa wenza itekren ntwana makufuna ukuqhamba manga. Yafede kuyababo kwamanje yabo. Bathi ntwana. Yabona futhi lo mjolo wena mangabe uqinile. Ngizodlula kudade ngibheka. Phekile ngenza lamalwana lama lecture nobuhle yabona it's in strict. Ibroccoli lele. Wena Taste. wena ngangani taste lento. Right, wahlele nathi njengamanje umsakazi unokuthanda kakhulu ngiyacabanga ukhona ucingweni njengamanje uMpumi ngicabanga ukuthi uhleli phezulu kwamalahla ashisa bheka ngokuthi ingoma ekabani Mpumi ngiyakholela ukuthi khona ungathanda ukuthi sixoxele ngakho namhlanje sawubona Dumelang ba mamedi kaofela. Ne ke batla go setha record straight today. Nnete ke gore ha ke soka ke kwala pina la ka ba enosi ileng gore ne recordilwe. Ke le ka scribbela nakong ya ka fela ke ituletse, but it's not anything ileng gore ke le ya recordiwa before. Ngiyakuzwa kodwa umbuzo phela usamile ingoma yabhalwa ubani Bona Gabriel ke genius and ona le gift e leng gore it's supernatural. Ke ena compositseng dipina kaofela le monosi overnight and ona le skill se leng gore nna ne ke se tlhoetse. Ne ke le wrong go claima dilo tseo gore ke nna di kwetseng. Ke kopa le ntshwarele for the confusion e ke khositseng. Ne ke le intern fela e eager e batla recognition and ke feleditse ke batla go berekisa leina la Gabriel. yo ayicha akusho kugcwala umlomo ukuthi isambulo ke phela leso ke tla batla thuso gore ke gone go feletsa ke nna shapo tabeng ya gore ke ne ke nna over ambitious and le gore one day le nna ke tla feletsa ke tshwana le Gabriel ka nna the biggest songwriter mo South Africa. hayi ungasanane ke siyabonga ukuthi ushele ucingo nanokuthi uphinde futhi usitshelele iqiniso lelo sitshela lona njengamanje insizwa nentombi bekade kuMpumi Sidibeng loyo esitshela udaba lwakhe hlala nathi Oh, and then? Wena, neyikhwama kwenze njani? Mawa, ngixoshile. Wenzeni-ke wena nona uthi akuxoshe? Ngingenzanga lutho bonko. Yila ngafika endlini wangitshela ukuthi khale isicathulo sakhe lana. Ngixoshe. Indaba ulwile yini noNdipho? Cha kodwa bekumele ngibuye ekhaya. And then uma uvele
phela wangixosha. Thatha le khwama zakho singene endlini. Ngicabanga ukuthi umqondo omuhle Just come in, come, take ikhwama yakho.